zadovoljstvo što smo sa vama ovde već nekoliko godina i verujemo da ništa ne može da nas zaustavi, da budemo ono što jesmo, čuvari kulture i naših porekla srpskog. To je najvažnije. Ne postoji razlog da bilo ko može da u tome učestvuje, da nas spreči. To sve zavisi isključivo od nas. Ja stalno tokom čitave naše, kažemo, turneje govorim pre svega roditeljima, učite decu da postoji građansko društvo, da postoji nešto što je Srbija koja ima vekove svog, da kažemo, pre svega kulturne maštine i isključivo zavisi od toga koliko ćete vi na njih da prenesete tako nešto. Ja se tokom života bavim isključivo zaista profesurom i promocijom ovoga što je večeras ovde sa vama. I ne želim ni u jednom trenutku da sumnjam u to da smo na pogrešnom putu. Otvorimo sve puteve, pa nek bira ko šta hoće, ali Srbija u duši i srcu i ne damo je ni za šta. Hteli, ne hteli, mi moramo da shvatimo da su, gde god da smo, ljudi željni toga da ih zaista poštujemo, što su nas dočekali kao domaćini, kao što ste i vi večeras ovde hteli da budemo ovde. Pre svega, zahvaljujem se našem protoreju Starofaru Rašku Radoviću. Već nekoliko godina vi ste uvek bili za to da nas sačekate i da nas bukvalno u ovom zdanju i crkve i ove naše sale svečane sačekate na najlepši način, a hram Svetog Spiridona znači mnogo za sve nas, da je god da smo. Mi nosimo ono što je najvažnije, pozitivu i želju da to nastavimo. Zlatimir Selaković, predsednik SPC opštine Trst, je čovek koji je pre svega, kako smo poslali pismo, odmah odgovorio i rekao da, vi ste tu sa nama i to je već godinama tako. Generalni konzul Republike Srpske u Trstu, Nemanja Sekicki, hvala vam puno. Nama ne treba ništa drugo nego da budemo upravo ovo kako jeste. Mi smo zajedno. Uživajte u programu koji praktično samo nosi pozitivu prema jednoj zemlji koja je naša, jedina Srbija. Savez Srba u Italiji, predsjednica Lidija Radovanović, nemam šta reći, da nije bilo vas, ne bi ni nas bilo ovde, vi ste nam prvi izašli u susret i mi ćemo to pamtiti zauvek. Hvala vam puno. Uživajte večeras u našem programu, malo smo ga drugačije napravili. Idemo prvo vokalnu varijantu sa jednom grupom pevačica koje su došle iz Srbije, koje imaju jedno veliko životno iskustvo. Nekada su postajale šabačke devojke, naravno one su lečite, nećemo ih promeniti, je tako? A tu je Madam Pijano, tu je Vesna Dilić, znači već neki od nas poznajete, ja ne trebam da se predstavljam, ja sam čovek koji želim dušom, srcem da budem uvek s vama. Uživajte i ulazimo u to. Oro se
Znamo da imamo najdivniju publiku na našem karavanu kulture, gde imamo običaj da posle svih tih dana dođemo u goste vama kao našim poslednjim domaćinima. I pošto znamo sa koliko ogromnim srcem vi nas dočekujete, naše predivne dame su večeras pre vašeg odlaska smislile da mi vama večeras predstavimo u nekoliko divnih pesama, zapravo jedan repertoar u višeglasnom pevanju, kao iznenađenje i za nas i za vas. Pozdravite velikim aplauzom.
Koliko smo se mi voljeli, znaju vi
Znaš da si Senti cose rozwalą, szuma Dio, słońce zastało. Moje Serbia, govori grobovi ratnika i samo vremena. Moje Serbia, govori grobovi ratnika i samo vremena. Svetovi kao vina, veruju pesme ravnina, odjekuje kao nekada. Zagrine sa svetnih livada. Ovo je Srbija, govori grobovi ratnika i stvarno vremena. Ovo je Srbija, govori grobovi ratnika i stvarno vremena. Prođiše puteve duge, vidjet ćeš tragove druge. Odnesi odavde na sve, nek stigne da ceo Ovo je Srbija, govori grobovi ratnika i stvarno vremena. Ovo je Srbija, govori grobovi ratnika i stvarno vremena. A sad je jedna od najstarijih dijasporičnosti melodija. To je napisano, nećete verovati, još u 19. veku, a vi svi jako dobro znate koja je to kompozicija, pa pevajte s nama i dalje. Uza
bratsko društvo koje se razvijalo i nikad ne treba zaboraviti, to je ipak 19. vek, 20. kad smo stvarali jednu potpuno drugu priču prema svetu i tad su kraljevi naši imali svetosavske balove, a mi ih imamo već, evo, 22 godine u Parizu i nadamo se i stalno kažemo dobro nam došli. Nastavljamo sa našim programom. Imamo, kao i svih ovih godina, naše poetese, naše književnice. Ja ih pozivam da dođu sve ovde i da izgovara ono što nose širom sveta, ono što pišu i ono što zaista osjećaju. Dolaze iz Republike Srpske, iz Srbije, sa svih strana i nadam se da će jedna po jedna ostaviti bukvalno utisak svega onog što nose sa sobom, jer to je način da prenosimo, opet kažem, srpsku reč na najlepši način. Izvolite. Ja sam Nataša Stanić, pesnikinja iz Trebinja i večeras imam tu čast i obavezu da u ime grada Trebinja izrazim veliku zahvalnost Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu za predivnu izložbu Ivo Andrić iz Italija, koja je u Dučićevom Milom Trebinju otvorena baš u oči Blagovesti. Mnogo koji su došli da obilaže Vučićev dan. U crkvi Svetog Spiridona, od Jonskog pa sve do mora Jadranskog, odjekuju čudotvorna zvona crkve Svetog Spiridona. Plavu grobnicu oplakah ranama moga roda, krvavim biserima poznah kako je smrt sveta kao sloboda. Gospode, slava je Tvoja da izbaviš iz nevolje mnoge i velika radost je moja što Svetom Spiridonu celivah noge. Drago mi je da sam ovde po drugi put. Pozdravljam sve, ja sam iz Beograda, zovem se Verica Simović i pridružila sam se Radovi po drugi put ovom karavanu. Pročitat ću vam pesmu Mestene. Videla sam neobrane voćnjake i šljivike, opale jabuke kako se niz prašnjav seoski put kotrljaju. Nikog nije bilo da ih podigne, ni voćnjak da obere, ni polenu travu u dvorištu da pokosi, ni život ovde više smrti ne prikosi. Pas gale tiho na pragu cvile, nije bilo ni prolaznika na koje bi zalajao i kuću i domaćina zaštitio i odbranio. Ni crkveno zvono u selu više nije zvonilo. Na vidiku nigde ni čoveka, ni komšije, ni putnika, namernika, ni nekog ko bi nekad nazvao dobar dan ili pomoz Bog, nigde ni prijatelja, ni roda svog. Selo bi u sumrak već utonulo u mrak, u kući ni vatru ni svetlo niko nije upalilo. U trošnoj kući na kraj sela starica je sama čarape vunene za zimu plela, sinu kog je čekala da se vrati iz daleka. Crnom je maravom sedu kosu pokrila, kraj ikone Svetog Đorđa i kandila uz ugaslo ognjište se tiho molila. Na krilu je smežurane ruke u molitvu sklopila i tiho sama za sebe zborila. Bože, oprosti nam, nesta nam sve, nema ovde više ni ljudi, ni lepih nam sela Srbije. Dobro večer, sve vas srdačno pozdravljam i veoma sam srećna što sam ponovo sa vama. Ja se zovem Slavica Srdić, poeta sam iz Like, Plitvičkih jezera, a onih tužnih 90. godina sa svojom porodicom došla sam u Beograd. Te godine su
naravno bile teške i bolne, a svi znamo da bol stvara najlepše, najtužnije, najjače stihove. Ja sam tih godina zapisivala i pisala sam mnogo o izbjeglištvu. Neki od vas sigurno znaju koliko je to težak status, koliko je tužan, ponižavajući, ali preživjeli smo to. Ja sam sa 4 dece došla u Beograd, u jednu sutanarsku sobu u Beogradu. Danas su ta deca akademski građani, hvala Bogu, zvali su ih deca Oluje, oni su stvarili se i ostvareni ljudi. Iz tog vremena što ćemo jednu pesmu koja se zove Gozba tuge, to su oni tužni prazni stolovi. Onaj ko nije parče hleba natopio suzama, ko nije gutao bol zajedno s korom nade, ne zna kakav ukus ima život. Nije osjetio kad ti srce se stegne, kad se suza sliva niz bradu, a zubima krskaš ćutan. Jer nemaš kome da vrisneš koliko boli dok jedeš, samo da ne padneš. To nije obično jelo, to je gozba tuge. Kad sediš sam za stolom koji pamti glasove onih koji više nema i svaka mrvica je podsjećanje da si preživeo još jedan dan. Na stolu malo, u duši previše. A glav ne bira ni tugu, ni vreme. Zato nemoj da me pitaš šta je sreća. Sreća je kad jedeš i ne plačeš. Kad progutaš zalogaj i ostane ti mesto u grlu za osmeh. Kad ne grizeš prošlost suzama natopljenim, nego dišeš punim plućima. Tek onaj koji je žvakao i suze i hleb, koji je gutao bol bez vode, zna koliko život može biti gorak. Hvala. Časni oci, draga braće i sestre, blagočestivi narode Srpske pravoslavne crkve u dijaspori, Hristos Vaskrse. Drago mi je da sam večeras ovdje. Pridružila sam se karavanu sa tim razlogom da predstavim moju knjigu 14. po redu koja je izašla u 4 izdanja. Inače sam Vasojevka porijeklom, kao i mlada Branka sa Čakora, koju su nedužnu dvojica golobradih mladića albanske nacionalnosti pokušali obljubiti i kada im to nije pošlo za rukom, oni su je usmrtili. Branka se vraćala iz škole iz Peći, bila je 4. razred gimnazije, nije se nadala šta će je zateći na putu, na čakovskom prevoju kojim je prošla toliko puta, ali eto, sudbina je imala za nju drugi plan i Gospod Bog da Branka ponese najteži krst i u rodu i u domu svome. Branku je njen otac Rade osvetio 83. dan poslije njene pogibije u Bjelopoljskom sudu, tako što je Brankinog ubicu upucao sa 2 hica koja je iz pištolja koji je prokrijumčario u sudnicu. Brankinom ubici su u selu Streocu podigli jedan monumentalni spomenik na kome piše žrtva srpskog zločina. Dakle, Srbi na Kosovu i danas dan doživljavaju ovo isto što je Branka doživjela, ne tako tragično, ali stradavaju zato samo što su Srbi. Ali nama ne preostaje ništa drugo nego da molimo Gospoda Boga da mir zavlada i da Gospod Bog uplete svoje prste, da oslobodi sveto Kosovo, jer ono mora vaskrsnuti. Bilo je 500 godina pod okupacijom i opet je bilo srpsko, bit će opet tako i ovaj put. Jer sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno. 6 vjekova neprestano traje i trajaće dokle Gavran graje. Ovo nisu moji stihovi, ali ja imam stihove o Kosovu kojima ću vas počastiti večeras, jer ovako divna publika zaista to zaslužuje. Ne znam
kako da objasnim koliko sam uzbuđena i koliko sam srećna i fali mi riječi da na pravi način dočaram ono što želim reći. Ova knjiga je 4. izdanje, kao što rekao, ona je promovisana 48 puta, od Pariza preko Frankfurta i u sve 3 srpske zemlje. Ja sam sad došla sa jedne turneje po Crnoj Gori gdje sam je 4 puta promovisala. Dakle, ljudi traže, knjiga se traži, a ovo je jedna brana zaboravu. Jer tamo gdje je stradanje najveće, tamo je i prisustvo Gospoda Boga najprisutnije i onda ne preostaje nam ništa drugo nego da našu svetu riječ Srpsko Kosovo spominjemo što češće, jer mi nemamo ni svetiju, ni bolju, ni vredniju riječ nego što je Kosovo. Dakle, ovo je kosovska knjiga i tome u čast i jedna pjesma. Oj, Kosovo, srpska rano ljuta, koliko te spomenemo puta, Vidovdanu i svakom mesecu, dok molimo i učimo djecu. Još te ima previše u nama, iako je prekrila te tama. Srbinu si na silu oteto, a tuđinu pusto i prokleto. Kunemo se, Golijevko stara, u krš časni i kneza Lazara, pravde biće, iako je spora, jer Kosovo vaskrsnuti mora. Rijeke su krvi prolivene, nije božur, cvjeta odavene. Kroz junačke kosti razasute, potomcima pokazuje pute, da viteški i ponosno hode oltarima časti i slobode. Svetionik nadanja u noći, da sloboda opet mora doći. Zor junaka biće Jugovića i orlova u gnijezdu tića, od Dečana sve do Ravanice vjerne ljube kneginje Milice, još rađaju vitezove prave, što za vjeru založit će glave. I u čojstvo zakleti se Bogu za istinu i za srpsku slogu. Istorija nek račune sprema, sa Kosovom trgovine nema. Dok stasaju novi obilići i barjake visoko će dići, iznjedriti Toplicu Milana i vojvodu Kosančić Ivana, sve će biti zemlja Srbinova, gdje su međe carstva Dušanova. Gospodare imala je druge i nebo je plakalo od tuge. Vrele kiše morale su pasti i božuri prestali su rasti. Al će opet polja zakititi, a i Srbi na svome će biti i vidati svaku ranu ljutu, jer je s Bogom na istine putu. Otvori čemu
moriaggio mio, što da te varam, čupeđe, koga tebe sakane. Moje što da te varam, čupeđe, koga tebe sakane.
srce moje Jovano. Tvoja ta majka mori tebe neke pušta, zove neka pojdeš dušo, srce moje Jovano. Zapevala svojka ptica, misli zora je, aman, aman, misli zora je. Ustaj kato, ustaj zlato, spremaj darove, aman, aman, spremaj darove. Ja sam mlada i kad si mlada i sirota, što se udaješ, aman, aman, što se udaješ. Kad si mlada i sirota, što se udaješ, aman, aman, što se udaješ. Udala me stara majka, nisam ni znala, aman, aman, nisam ni znala. Sivim, sivim cveće, sivim cveće, mali zeleno, mali zeleno. Moje srce, male, moje srce, jadno i čemeno, jadno i čemeno.
prvo komšiće, na prvo komšiće. Aman Migulene, aman Migul, dever zaprosila, dever zaprosila. Vječan žena, kosoka levojka, vječan žena, majčice, kosoka levojka, vječan žena, majčice, kosoka levojka. Vječan žena, vječnu govorina, vječan žena, majčice, vječnu govorina, vječan žena, majčice, vječnu govorina.
veće kuću znamo mi tu petliju. Ali veće kuću znamo mi tu petliju. Spomenuto pre toga, ja ću pozvati jednog mog prijatelja koji zaista ima jedno jako lepo iznenađenje za sve vas. On je iz Vrnjačke Banje, a naša Vrnjačka Banja, ja mislim da je jedna od najlepših. Pa ću vam reći par reči. Zašto bi vaša destinacija ove godine trebala upravo da bude Vrnjačka Banja? Miroslav, dragi prijatelj, izvolite. Rašković. Dobro večer, ja sam se već predstavio nekim ljudima, imali smo neke lepe razgovore, ali pre nego što bilo šta počne da pričam, hteo bi da se svi mi zahvalimo ovom velikom umetniku iza kamere. On se ne vidi, a pravi predivne, lepe reportaže. Sve žene će da ulepšaju. To je majstor za te stvari, a o drugim stvarima vidjet ćete kako pogledate to. Takođe bi još ozbiljniju podršku, jedan aplauz uputio njegovoj ćerki koja je prvi put nastupa večeras ovde sa vama i bavi se fotografijom. Zove se Lana, jedna tamo stidljiva. Tako da, naravno, ja još se zahvaljujem, meni je napravila neke lepe fotografije, pa će da se pravi važno. A ja ne bih večeras da pričam ni o sebi, ni o svom projektu i tako dalje. Jedan od idejnih tvoraca savremenog i modernog i kulturnog turizma je moja ćerka Milica, pa će ona da izađe da prvi put isto nastupi pred vama. Ona će eventualno uložiti rezonu. Na mladima sve zlostaje, tako? Izvolite. Pa, ja sam ovo nespremna. Ništa, mi smo iz Vrnjačke Banje. Nedavno smo počeli da se bavimo ugostiteljstvom. Moj otac je idejni tvorac objekta koji ima jako lep broj sadržaja. U sklopu objekta koji pretenduje da naredne godine nadamo se bude jedan ozbiljan hotel i turistička atrakcija koja posjeduje u sebi mnoge sadržaje kao što su panoramski bazen na 8. etaži objekta, 7. etažu objekta koja ima pogled 360 stepeni pred kojom se vidi cijela Vrnjačka Banja, kao i niz drugih sadržaja kao što su prostor za rekreaciju i sport, luksuzno opremljeni apartmani koji kako se izdaju, tako se i prodaju. Radimo uslužno izdavanje za prodate apartmane, a za postojeće već to uspešno radimo poslednje 3 godine, tako da za sad smo još uvek možda čak i početnici, ali mislim da nam ne ide loše. Tako da, eto, voljeli bismo da pre svega budete naši gosti, a možda i komšije.
našem umeru biti upravo u jednom divnom poslu, jedna od pesama koja za uvijek samo može biti naša, a to je ono što ćete vi odigrati s nama. Najbolji ste.